Sweswo bafethu guys, nkile ka khumana di-snippet nyana tša Orlando Pirates tša Champions League tša versus ba re ke Lupopo yela ya ko DRC. Guys, a o ka theeletša like batho ba ba nyakišitšeng gore o dietše botsebotse. You will understand gore Orlando Pirates was never going to win the ko DRC. Like batho ba le ba tile ka plan ya intimidation ke ntho ba e that's why o sena coverage ya game eno gore ba kgone go dia ka mokgwa o ba nyakang, and then a ona motho o le gore o tlo nyakišiša because there is no evidence. If it's not recorded, it's not available. But o na le tše dingwe batho fa e le gore ba tshware phone ba tšea video nyana. O na le nngwe wa bona like motho a raya motho like a spinning kick, like e like spinning kick tša bo Van Damme tšela, but o fiwa yellow card motho ona. Batho before ba tsena ka gaming ba botšiwa gore there might be ba re keng di-landmine, it can go off anytime. Wena o tlo ra pele a e buleile motho a botsa gore there's a chance gore o na le landmine mo groundeng, even if ke a e wona, but you know gore DRC is a war-torn country, so e motho a bolela jo le wena wa tšhoga. So that thing e bontšha gore football ya rena mo Africa, people are willing to do whatever it takes, even if the illegal, because that's intimidation. Yeah, but so that's why ba kgonne go wina 3-0. It makes sense because they did whatever it takes gore ba win. So I hope gore bafethu Orlando Pirates ya ka bo ya redeem 3-0 ye, because Orlando Pirates is on a very good form. 3-0 like against Lupopo, it didn't make sense or o tabuang. Dilo tše tša landmine like a se nna ke ithometse ke bone mo sourceng ya Thibo Thatše ba bolela ka yona, or bafethu like anything underhand le gore ba ka ikhumana gore ba wine games le ba e irile, so which is not a very good footballing spirit. But ye o tlo ba le coverage, you bontšha gore why o sena coverage now, but it's not the first time. So Patrice Motsepe as president ya CAF sentse a investigate dilo tše di so, or the opponents must be treated fairly, because di-team tše ngwe tša ko Africa di tamo di treatiwa sharp, they not treated badly, or ditlapa tše dingwe di kgona go ba le motivation ya go tla le Champions League. Sometimes you understand, even if I dumelelane le yona, o understand why taba tša go tshwana le bo Kaizer Chiefs di sa tše Champions League serious, ke dilo tša go tshwana le tšana tšeo. So like playing Champions is very hard, like more Africa Champions League is very hard, because team tša go tshwana le bo DRC, we've been there ka TP Mazembe, ba tswaletse coverage ya mogano. Even the referee tše be di tshwere game ya Lupopo le Orlando Pirates, no investigation tše iriwe, di-tackle tše nke di bona, but yela spinning kick yela ya deserve yellow card ya o bontšha gore there was a motive there. Brown envelope e tswile somewhere, or my boys must win, or someone o betšhitše gore sa ntho team e win, bribe the referee, because I make sense. So re jele, but Patrice Motsepe as president sentse a make sure
the traveling clubs, the common fair treatment in other countries, especially with DRC, Morocco, Tunisia in the north, Egypt, Algeria. They must get a fair treatment for those from those clubs because it's difficult playing there. Not because of atmosphere, hostile environment from the fans, no. From management, they make things difficult for the traveling teams, which is not very good for football.